Ye lapha ke silokho silo Justina Mkoko esikhuluma la lapha ngokunengi okwenzakala eZimbabwe. So ke siyawazi khona lapha ke sokumethe ubuyele eZimbabwe ubuyela nini? Ngibuyela namhla. Okay, so hamba namhlanje mama. Ye ungahambi akusitshela ukuthi wena ubona ngani eZimbabwe kuyaphumani ukhetho lokuya. Kulamalungiselelo enzakalayo amabandla amaningi enza amalungiselelo. Kodwa nxa silalela ukusuka kumabandla aphikisayo kulezinto ezithile abazikhangelele ukuthi zenziwe ukwenzela ukuthi kube lokhetho oluzasuthisa umuntu wonke. Khathesi udaba lwe biometric voter registration soluqalisile soluqhubeka bathi ngokunye akade bekukhangelele. Kodwa lokhu kukhona okunye obekusenza ukuthi ukhetho olwedluleyo abantu bangaze basuthiseka kule ndaba zodlakela, kule ndaba zokuthi akulamathuba afanayo ukuthi amabandla ezombuso welizwe athole ithuba lokukhuluma eZimbabwe Broadcasting Corporation. Thina sasebenza khona wawusazi ukuthi umuntu angakhuluma ukuthi kuphume eredweni uyabe sekwazi ukuthi kuyasebenza. So nxa abanye bengatholi ithuba lokuphuma kulowo msakazo ofika endaweni eziningi kuba lodubo kakhulu. So ubona ngazani ikhona ukumbona ngazani kuphakathi kweziqondiso zeSADC guidelines kukhona. So manje bangakulandela njani? Ubona bangakulandela kumbe vela kusezokwenzakala? Amboni kunzima ukuthi kulandelwe ngoba vele kubekiwe bona bathembisa ukuthi bazalandela ama-SADC guidelines. Ukubehlula ukuthi bakulandele kuyini ngoba esikudingayo ukuthi nxa ukhetho solwenziwe umuntu wonke obuya ukuthi azobona lolu khetho asuthiseke ukuthi abanqobiweyo banqobiwe fair. Abanqobileyo la banqobile. Banqobile. So abantu bakhuluma kodwa ngento lezo kuthiwa yinikhufu into ezinjalo. Yakhumbula lapha ke 2013 abantu bakhuluma ngakho futhi. Kambe ukuthi kuyasoze kube khona yini? Khathesi silethemba lokuthi nxa sokule voters roll entsha siyabe sesikhangele isigaba esichiyene. Yikho okufanele kugcwaliswe biometric voter registration. Isinika ithuba lokuthi sibe le voters roll entsha ezakwenza ukuthi nxa sonke sikhangelele lathi ukuthi izakwenziwa ngendlela efaneleyo ukwenzela ukuthi kungaze kwaba lokuhlupheka kwabantu ukuthi kathi lo ngumne wethu owafa 10 years ago lokho ekhona ku voters roll. So ke inhlanganiso yeni yabe lokho isebenza kuze kuyephela ukhetho. Thina sikhona siyasebenza sikhangele indaba zodlakela sisiyafika kukhetho. Sisithi thina zero tolerance to political violence in 2018. Yebo siyabonga kakhulu ke Justina Mkoko. uJustina Mkoko esikhuluma la lapha sebuyela ke kwele Zimbabwe kodwa siyabonga konke asedulele khona. Cela ikhathi